where you can be selling your fish kulingana na the kilograms harvested. Ukatiga kuantigia ndatiga kilo cha kwa dhati cia makuyu, and these are the value irrespective of the sizes. Lakini uko na kuwa bengi locally babengi batara makuyu, so kaithaga wina lot of remnants cia makuyu tomba utumira ukatiwa na kilo cha kwitani than that you cannot consume the entire of that in your house. So ndugu nindi kuna system whereby makuyu makumonde mama umire fish pond ini matiko thintu wesi nene we mau maruka wethi watarira kulingana na live weights kana makuyu mawande river watarira kulingana na kilos. Kiripotera Uru TV kumantere Chedharaka Bitopol Ogwa Kabithe. Ororare kamanda wa borithi Egembe South Lakim Selgich na likithetie kuthamore awete ogeni kamanda mweru Selgich na chokiretie nkatho akari nonto bwangwataniro yo kwa miaka irethirite aibakaria noe kamanda mweru akiaria na ritete mukana yo murito kia kari no boria kuthiatira watho na kwebana na winyakia bwa mithemba yonthe. Dennis Mugendi gatumenyithie chiona njire kinyanirite. Ondire gukwirikana askari nkurukia 50 bagituo kia mawana gicone kiki obunge ikia Egembe South ni bathamithietwe ni thirikari itumikiribo kuregana na watho wa kuringa antu risasi ntuku ya maandamano ya Gen Z iria nsuku ya bia kure ithukirirwe ona kinya mwako jothoko na BCC ya CDF na ndi komanda iria Kim Sirigichi na sumiriti na kwira karibatiwe bwega no mbiti kuthamithwa na gwikwa gonto kungi. Dennis, nimewashukuru sana kwa hii wakati tumeko pamoja na nimeona kwamba media na polisi wakishirikiana hata kazi inakuwa rahisi. So ningependa kuwashukuru hivyo kwa ile kazi mnafanya. Vile vile ningependa kuchukua hata hii kushukuru wakaji ya hapa Maua. Kwa vile tangu niingie last year mwezi wa 9 tumekuwa na ushirikiano vizuri sana. Zamani tulikuwa na wizi ya bunduki na ilikuwa inaokaa karibu kila wiki mara 2 kwa wiki. Lakini wakati tumekaa na hao wakaji ya Maua tukakuwa na vikao vya nyumba 10, hizo mambo ya wizi ya bunduki ikaisha, na hiyo ndio furaha yangu. Siegi kedho kulina bangi bathamithietwe na aregeti kwariri na kuwa ni wenka indi kuombekana kulina bangi obari njirene mantu jekiritwe kirore ni DCI Alex Wasike. Dennis, kwa wakati huu mimi peke yangu ndio naondoka. Kama kutakuja transfer zingine itakuwa pia ni normal. Hata yangu pia nimesikia wananchi wanasema abnormal, but there is no abnormal transfer kwa polisi, ni normal transfer. Na hapa nimekaa almost 1 year na nimetosha kuhamishwa, so haina watu yote. Lakini alikuwa ni ofisa mzuri, tumefanya kazi vizuri, na vile alisema anaenda transfer ambayo ni normal. Sisi wenye tumebaki tunafanya, na hata sisi tuna expect in the near future hata sisi tutaenda. Wirigiro na bua komando mweru Lawrence Njeru ni kuwatana na karikire witi Ngugi. Yangu tu ile ningeomba wananchi, kama hiko jambo ambalo aliendi mzuri, ningewaomba tuketi chini, tushauriane, tuweze kuzungumza pamoja, tuone solution ni gani. Ile hingine ningetaka kusema tuko na watu wanaitwa community policing. I embrace it, ndio tupatane na wao, tuweze kukaa chini pamoja, tuweze kuongea na tuone bile tutaendeleza hii sub county ya Egembe South. Kwa Gen Z, ile ni kitu ningewaomba tu, wacha tukae chini pamoja, tusitumiwe na wanasiasa, tusitumiwe na watu ama kupewa pesa ndio tuende tukaharibu mali ya watu. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushini o Maua, County ya Meru. Akaribao rona mwero kieni wa dini ya Karama ibokete biorio kenio bwithwa barabara ya Karama weta muteo kirira mwero kieni baranga barabara hiraba kwathira ni kwerekana kinyanila kulingana na riboti ya Kirendo bote bokure bari nyanyuma yotuma mabarua chioki mulwamiri wa kirarwa nyirwa Meru temachoke baithirite bakiomba kwamukira ibeyanente kwe 15 kwewa machokio nethira tio bakithira bakibwithia maandamano. John Thigana tariritie riboti na njire kinyanirite. Akariba kuma ntere cha urumbari cha mwero kieni gondi ya Karama gicigo bunge atigane East ibaugetie mathetana mararamiko manene
ikira bakuimbo kandarathi ora umbite kuiwa kenenkero barabara ya kuma ntere cha Karama mututikirira mwero keni kuthi Mwanka Mbaranga factory barabara era bakuwi nkurunga ntheri na kuringana na maandiko makera marionania barabara eno tayari ni umbite kuiwa kirikia buru imuthuro ya barabara itu yakuma mututikirira kuya mwero keni weta Mbaranga factory ira gikira ikumenyekana ta Karama mututikirira mwero keni Mbaranga factory abali tutete itarira mno mamoyo tandatu na goto tutete barabara kwa moyo tandatu tariki tandatu tukume barabara ni twetire Mheshimiwa Mpuru twamwita mura Mheshimiwa Mpuru iba wanirambire na tukumbura ambire kurutongwe kari tutekurithike ibon tutena imani kethele kabutho bon tuthanare twaine kwambire na tabangwe bati itombere kwandekera Mheshimiwa barua tumura ne kenda tutakwena mchama public awareness anto beleza wani contractor beleza ni engineer beleza ni biche Mheshimiwa bire kwandela barabara ne na rere koya na ngenta mno bire ire ka ndire utiro ta chama ntuko engineer ura barabara nerekete ngwe na nesaineri mbecha cha 13 million keba etegeri contractor ayo eta atira barabara etegeri moram etebodire to compacting etebodire to drainage na etegeri karavati na ibateri wekirwa bo number 1 ibo wamba bravo nene leo kuwa barabara eyo kuma Karama ega moto etegerera ega morokeni ega eta factory kilomita cha kuma Karama Mwanka moto etegerera ne area bodire to tamaking ina ire njawa na ina atari to rungo nkumete ao bo wamba bomwe na mbera drainage system ne bati wekirwa ya kro maram ya tororwe alafu ya kinyo na rola ngoyuchi anda kwera ko kuruage na chapter era ingwa arende bakuwi baukira matheta kuma wotene na bandikira kinyarwangirwa kerari John ya Meru kende kaya kuona thine no indi muntu ura umbire kwigwa agituma kuya kuraitha thine no aumite bicini bo mubunge watiganisi Mpuru wa Buri rwongini rwa kaneni na barabara ura bakuita kabogene kaborio na rwongirwa kera kuthina mbere na gutumira mbecha cietiganisi bothu kubata kuthondeka njira bura kubatirite tire mongo kera twaria mweri chuto na mtu atalia kwa tuguthire mweri chuto asa ni chanto beto ibo kona isa ni chanto beto icho toere toeta chemo twachoka twandika barua tariki kenda tugirekera barua ikenda Julai toeta barua mongo kera na barua ina receiver kera tabeleze to na thine barabara mnene oga director kera Meru na ndingerera na mbere antumira mtu yachunguza barabara na tutumire mtonge mtoto kama Gabriel engineer Gabriel no engineer wa mrete btianisti ayo tuma na yeto chama nuara arato muthikire to na mtonge o kumontora tathikire to yakwa engineer o ipate amba bara kuya bara cheto engineer otianisti na biche Mheshimiwa ipate babondane kundike mwa shirikane te kuya bara cheto engineer no are contractor bara na ninge na engineer nto to koramba na nyo biche kera Meru na biche kera nene kera region bachunguze engineer otianisti na mobiche Mheshimiwa na taba shirikana wete ngwembie kurutwa kwa barabara tangari mbecha ya ile na kera we karekia last year barabara yetu Mechimokoro Mekindori Ngaos Road efule fandende last year na mwaka yore ngeke kenda chenjwa yeto yiwa ekaongelo kuma Mechimokoro Mekindori Ngaos Road ekaongela reta kathwana kondo fandi barabara mwe ya ile ena rimarito achenchetie arende banenkanirete mukana wa ntuwe 15 kiri mubunge uyu gutigira na kuba machokio bura barabara eno kwirikana nirikitie na itarikitie kane thondeko gwa kubatina gwegwe tugu bakarutha maandamano manene na kinya bathitange mubunge uyu no ntu batietegeria kuona mbeca cia mutigania kithi na mbere na gutumirwa na njira tari mbega watu ya ntu bauro katukwa Mheshimiwa Mpuru wa Buri ntuko 15 na muno bieta chiomye biele ngweka kuthira tambiria kubwethwa tona kokekaro karavati tona nako bati kuthinga okethingawa tona drainage system weke bothakua maramu yekro na yokinywa nyaka itiaga na genama twenwe twekoti twe maandamano na tatu mugera bomuthia bari uga kinyo turobo bakona taburi watini no ntugagita kamwerera mubunge uyu akuthina mbere na kuruta magocha na gukurira antu metho bunene untu bakuwa ti bwega thia na mbere na kuthurarira kwirwa mantu matikuthina mbere bwega na ibwega indi thirikari ithina mbere no kario turobo bwega batigaume kwigua bakiumbuthurwa imubunge uyu na tukwere ke akotoya kona thina mtwara ke akona thina Mpuru na kaethe responsible bidan kwenda kwira Mheshimiwa Mpuru muntura andamete akiwa anu andikite barua kwa kera kanko mwira injarane ciake ari akiakona kinyaka thina kinyaka nini Mpuru tukaoria kiuria kiripotera ntho cia weru kuma ntere cia mwero kieni tigania East mbeta wa John Ndhiga. Minister wa miuda Alice Wahome nariritie Kinyamara kiantoba muthathara baraba turambere baraba inge baibaruri jorwa Tharaka. Wahome wite thinera yokuyirwa ntere-ini ya gisiasa akitheria kithaka kiu ti kia thirikari
aramwire ya yonekete kurea kunenkanira munda yoke atharaka nontote yo antobo bambere. Antoni Kathenya na tumenyethie chena njire kinyanirite. Kulingana na karibanto ya Muthandara kaunti ya Embu na balaba kinyite matata maombela kamiti ya migonde ya bunge ya Senate akariba batulete bati na title deeds jia migonde la batule kwa miaka mingi kumalila ndene ya Kenya ya gwatirewe ya thi akariba baliba kendaga thirikari gutigera ni bakunenkerwa title deeds ino. Aidha akiaria mbele ya kamiti ya migonde ya bunge ya Senate, waziri wa migonde Alice Wahome nieleithĩtie title deeds ya migonde ya Muthandara jia nenkaniro tariki 13 mwaka wa 1947 na jiarende ya mugunda munene wa Kamarandi. Waziri Alice Wahome leo kerethia gutewa thunobu kubulio kenda gucinci ugambi bubu bola bwarutirwe miaka ya ukabere. All claims were heard, determined and implemented, and the section was finalized on 15th of April 1982 and registered on 13th February 1987. It is assumed that they were contented with the way the adjudication of the section was done. The issues raised appear to challenge this process, and there is no provision in the law for redeclaration of an adjudication section in the same section. Amonogu waziri Alice Wahome leo ruga thinele leo thaino ya Muthandara ni ya gisiasa na thaino mugundo ujuti njarani jia thirikari indu njarani jia mwingi. Waziri Alice Wahome akiwa akaribaraba kwenda title deeds ni atharaka na akariba mbere bala ni bohene migunda ni balegete kunenkane migunda yao kiri atharaka na kuga akariba atharaka no mpasi bathithira utamaduni bwa kimila kenda betikirwe tantu bambere. One of it was politics. Two, that they were seen as not belonging there, and that land belongs to the Mbere, not Tharaka. That's not necessarily being tribal or discriminative, but basically the tenure there in terms of getting the land is through the community. And this community is being, unless now the community is admitted culturally into the Bere community, then they would have gotten the land. That wasn't done. So in terms of policy, we cannot give land that is not ours. We can only give land that is ours. And this land is not ours. Waziri Alice Wahome leo kiuga ministry ya inequality ni atongore ba siasa bantere ino kenda gusaria ntaira kirithi neno. So we need to look at other viable solutions, including engaging the community and the politicians, if the land is not being utilized by those other people that were given or took over the land. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Katheshe mwanya mno kiwe Antoni Kathenya kiwe mutegeri na kiebonthe barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cieto cia wero ntukuyerwaringa kwendera kaita kea na utukobobo ya bujuri thare mwepia murungu mwene nya unimbeto wa wini wa Kinyeru na mwana leto wa mathithio utukobo erware okare Purity Richard.